Hi guys, good morning. අද අපේ යුනිවර්සිටි එකේ ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සෙකන්ඩ් ඩේ එක. ඉතින් අපිට අද ඊයේ වගේ ඔෆිස් නම් නෙමෙයි, කියන ෆෝමල් නෙමෙයි අඳින්න තියෙන ඇත්තටම. අද මේ වීක් එකට අපිට කැෂුවල් අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අපේ හොස්ටල් එකෙන් මේ පිටත් වුණා යුනිවර්සිටි එකට යන්න කියලා. අපිට ඉතින් අර ඊ විදිහමම තමයි. ඉතින් අදත් බස් එක එනවා මේන් රෝඩ් එක ළඟට. චූටි දුරක් යන්න තියෙන්නේ. එතන පාරේ කිරවල. குட் மார்னிங் காய்ஸ். நாங்கள் வந்து இப்போ எங்களோட ஹாஸ்டல்லேருந்து நாங்கள் பஸ் சீக்கிரம் இடத்துக்கு போய்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஃபேக்கல்ட்டி போகிறதுக்கு. இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் போய்த்துட்டு இருக்கிறோம். இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் ஒயிட் ஷர்ட் அப்படி ஒஃபிஷியல் உடுப்பில் போக தேவையில்லை. எப்படின்னு நாங்கள் கேஷுவலாக இன்றைய போயிடும். நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ நாங்கள் எங்களோட ஹாஸ்டல்லேருந்து தான் போய்த்துட்டு இருக்கிறோம். எங்களோட ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கிற வந்து ஹாஸ்டல்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம். ஹாஸ்டல்லேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் மட்டும். நான் கொண்டவில் ஹாஸ்டலில் தான் இருக்கிறேன். அதுதான் எங்களோட ஹாஸ்டல். අද නම් හැබැයි අපිට බස් එක එනකන් ගොඩක් වෙලා ඉන්න උනේ නැහැ. බස් එක නම් අද ඇවිල්ලා තිබ්බේ ඇත්තටම. ඊයේ තිබ්බ බස් එකත් නෙවෙයි, අද පොඩ්ඩක් වෙනස් බස් එකක්. සමහරවිට බස් දෙකක් හෝ තුනක් වගේ තියෙනවා මම හිතන්නේ යුනිවර්සිටි එකෙන් හැමදාම එන. අපි දැන් බස් එකෙන් අපි මේ යන්න පිටත් වෙන්නයි හදන්නේ. තාම පොඩ්ඩක් ගියේ නෑ. ඒක පිරලා නැති හින්දා ළමයි ටිකක් පිරෙනකන් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් බස් එක යන්නේ නැහැ එහෙම. ඔන්න බුරා කියලා යන්න chance එකක් හම්බුණා. නැත්තම් තව ගොඩාක් වෙලා ඉන්නේ කියලා තමයි හිතාගෙන හිටියේ. විනාඩි 10ක් වගේ ඉඳලා බස් එක යන්න පිටත් වුණා. පේනවනේ මම කිව්වේ බස් එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ෆිල් වෙනකන් එයාලා යන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඒකට දෙපාරක් තුන් පාරක් වගේ ඉන්න වෙනවනේ. ඒ නිසා. එතකොට මේ තියෙන්නේ තිරුණල්වේලි ටවුන් එක. චුට්ටක් දැන් අපි පහු කරලා නම් ආව හැබැයි. එනාට මෙතන තමයි කැම්පස් එක තියෙන්නේ. ඊයේ අපි හරවන තැන විතරනේ ඔයාලා ඊයේ දැක්කේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී දැක්කේ ඔයගොල්ලෝ හරවන තැන විතරයි. ඔය තියෙන්නේ ආපු ළඟට නම්ම ආපු ටිකම පාරම. පේනවනේ බස් එක ඇතුළට දානවා. මම ඊයේත් කිව්වේ බස් එක යුනිවර්සිටි එක ඇතුළටම ගිහිල්ලා තමයි නවත්තන්නේ අපි ළමයි ඔක්කොටම බහින්න. நாங்கள் சென்னமாய் வந்துட்டோம். ஒரு எங்களோட ஹாஸ்டல்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் தூரம் தான் யூனிவர்சிட்டிக்கு. யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே நாங்கள் வந்துட்டோம் பஸ்லேருந்து ஏறி. இப்போ நாங்கள் நேரப்பட வந்ததால் எங்களோட ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் தொடங்குறது வந்து 9 மணிக்கு. இப்போ நாங்கள் அப்படி பொடியமாரெல்லாம் இறங்கி சாப்பாட்டுக்கு போகிற இடம் தான். யூனிவர்சிட்டிக்கிட்டே எல்லாமே எங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ளையிலும் எல்லா வசதியெல்லாம் யூனிவர்சிட்டிக்கிட்டே இருக்குது. ඉතින් guys අපි යුනිවර්සිටි එකට ආවා. හැබැයි ටිකක් කලින් තමයි අද ආවේ. අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නේ 9ට වගේ. අපි ඉතින් උදේට කාලා ආවෙත් නැති හින්දා අපි උදේට කන්න කියලා තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ තියෙන ළමයි ඔය යුනිවර්සිටි එක ළඟම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි ළමයින්ටම කන්න පුළුවන් වෙන බජට් එකට හදපු මෙනුස් තියෙන ෂොප්ස් ගොඩාක්, රෙස්ටොරන්ට්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තැනකින් තමයි අපි කෑම කන්නේ. සාමාන්‍ය රුපියල් 200ක් 250 ඒ වගේ මුදලකට බඩ පිරින කෑම අපිට කන්න පුළුවන්. අපි ඔන්න අපි උදේට කෑවා. දැන් ඉතින් 9ටත් ළඟයි. දැන් අපි ඉතින් යන්න හදන්නේ යුනිවර්සිටි එකට තමයි. காய்ஸ், இப்போ நான் சாப்பிட்டு முடிஞ்சு இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டு இருக்கிறோம். சாப்பாடெல்லாம் வந்து இங்கே நினச்ச மாதிரி அவ்வளோ விலையோண்டு இல்லை. எல்லாம் ஒரு 200 300 மாதிரி சமாளித்து கொள்ளையிலும். அடுத்து நல்ல சாப்பாடு தான். மிச்ச தூரம் போகவும் தேவையில்லை. யூனிவர்சிட்டிக்கு கிட்டே அவங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு அதெல்லாம் எடுத்து கொள்ளையிலும். நல்லதான் யூனிவர்சிட்டி. ஜஃப்னா யூனிவர்சிட்டி வாங்க எல்லாரும்.
ඉතින් guys අපි දැන් අපේ lecture hall එකට යන්නයි හදන්නේ. ඒ lecture hall එකකට අද අපිට තියෙන කෛලාසන් ඔඩිටෝරියම් එකේ. ඊ අපි ගියේ main ඔඩිටෝරියම් එක. එතන තමයි අද අපිට තියෙන්නේ පළවෙනි session එක. අද අපේ vice chancellor එනවා අපිට උදේට address කරන්න අපිව. පොඩ්ඩක් අපිට කතා කරලා යන්න තමයි ආන්නේ. இன்றைக்கு வந்து எங்களோட ப்ரோக்ராம் வந்து கைலாசபதி ஆடிட்டோரியத்தில் தான் நடக்கிற 9 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிறோன்னு சொன்னால் அப்போ நாங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த இடத்துக்கு தான் போய் பேத்துட்டிருக்கிறேன். கைலாசபதி ஆடிட்டோரியத்துக்கு வந்து 2 இதால் போயிடும். நாங்கள் மெயின் என்ட்ரன்ஸால் வரல, நாங்கள் பஸ்ஸால் வந்து இறங்கினது வந்து மெயின் என்ட்ரன்ஸில். நாங்கள் அப்படி சாப்பிட்டு எங்களோட வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் இப்போ ஆர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி சைடால் தான் போகிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டிருக்கிற வந்து ஆர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி. இன்றைக்கு வந்து ஸ்கூல் ஃபுல்லாலும் வந்து எங்களோட யூனிவர்சிட்டியை விசிட் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன். ஆர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி கிட்ட போய்ட்டு நாங்கள் அப்படி கைலாசபதி ஆடிட்டோரியத்துக்கு நாங்கள் போகிறோம். எங்கள்கிட்ட ඉතින් අපි දැන් කෛලාසන් අපේ ඔඩිටෝරියම් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. අපි දැන් අතුලට ගියා. ඔයාලට කියන්න බැරුණානේ ඇත්තටම. ඉස්සෙල්ලා අපි එනකොට යුනිවර්සිටි එක වටේ අතුල පෙන්නන්න ඉස්කෝලේ ළමයි ටිකක් එක්කගෙන ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒගොල්ලෝගේ ඉස්කෝලෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ චුටි චුටි ළමයි ටිකක්. යුනිවර්සිටි එක පෙන්නන්න තමයි යාළුවා එක්කගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ. ඉතින් ඒ කට්ටියවත් අපි බලාගෙනම අපි ඔඩිටෝරියම් එකට ආවා. දැන් ඉතින් බෝ පේනවනේ ඔයාලට රෂ් එක. ෆැකල්ටි 3ම මෙතන ඉතින් එක තමයි මෙච්චර රෂ් එකක් තියෙන්නේ. අපිටත් ඉතින් පිටිපස්සේ ඉන්නවත් හම්බුන්නේ නැහැ. අපිට ඉතින් ඉස්සරහම පොලිම තමයි අන්තිමට හම්බුනේ. ඒ ඉච්චරට පැක් වෙලායි තිබ්බේ. අපේ චාන්සලර්ට ආරාධනා කරන්න අපේ ඩීන් ස්ටේජ් එකට නැගලා පොඩි වෙල්කම් ස්පීච් එකක් දුන්නා අපේ චාන්සලර්ට. நாங்கள் கைலாசபதி ஆடிட்டோரியம் உள்ளுக்கு வந்துட்டோம். நாங்கள் வரப்போல் கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகிட்டு அப்போ ஃபஸ்ட் சீட் தான் எங்களுக்கு கிடச்ச. இதுதான் என்ன வைஸ் சான்சலர். இவருடைய ஸ்பீச் தான் எங்களுக்கு இன்றைக்கு உரிய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம். ඉතින් අපිට අපි මොකක්ද අපේ පළවෙනි සෙෂන් එක ඉවරුණා. අපි තියෙන අපේ ඔඩිටෝරියම් එක ටිකක් ලොකුයි, නිකන් පොඩි වගේ පෙවුනට ඇත්තටම ටිකක් ලොකු ඔඩිටෝරියම් එකක්. අපිට දෙවෙනියට තියෙනවා අපේ සෙෂන් එක තමයි ඉංග්ලිෂ් ලිටරසි අයන් කම්පියුටර් ලිටරසි. ඒ දෙක ඒක කරන්න අපිට ඇත්තටම ගෲප්ස් 4කට බෙදුවා. ෆිසිකල් සයන්ස් කට්ටිය ගෲප් C and D කියලා එක ගෲප්ස් දෙකකට බෙදලා තිබ්බයි. ඒක රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර්ස් මත. අමතර කම්පියුටර් සයන්ස් එක ගෲප් එකකට සහ බයෝ සයන්ස් තව ගෲප් එකකට වෙන් කරලා තිබුණා. ඉතින් අපි කම්පියුටර් සයන්ස්නේ. ඉතින් අපි බයෝ සයන්ස් කට්ටියත් එක්ක අපි මුලින්ම ගියා ඉංග්ලිෂ් එකට. ඉතින් ඒක උඩ තට්ටුවට යන්න ඕනේ. ඇත්තටම තට්ටු දෙකක් නගින්න තියෙනවා කෙමිස්ට්‍රි டிபார்ட்மெண்ட் එකේ. கைஸ் நாங்கள் எங்களோட வைஸ் சான்சலர்ட ஸ்பீச் முடிஞ்சோடனே நாங்கள் வந்து கெமிஸ்ட்ரி லார்ஜ் லெக்சர் ஹாலுக்கு அதில் இன்றைக்கு எங்களை அதில் வந்து எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் இது ஒன்று நடந்த லெக்சர் ஒன்று மாதிரி அது வந்து ஃபன் வித் இங்கிலீஷ்னு சொல்லி தான் அதோட ப்ரோக்ராம். அதில் லெக்சர் ஹாலு போகிற நிறைய பேர் ஏற்கனவே போய்த்திருந்த லார்ஜ் லெக்சர் ஹால் இருந்தாலும் என்னோட முழு ஃபேக்கல்ட்டியும் எடுத்ததால் நிறைய பேர் வந்திருந்தேன். அதுலேயும் எங்களுக்கு அந்த கைலாசபதி ஆடிட்டோரியமாய் இதுலேயும் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சீட் தான் கிடச்சேன். ඉතින් guys අපි ලෙක්චර් හෝල් එකට ආවා. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඉඩ මදි ඇත්තටම. අපි පිටිපස්සේ තමයි ඉඳගෙන හිටියේ. ඊට පස්සේ අපේ ලෙක්චරර් ඇවිල්ලා මේ අපිට ඉතින් කට්ටියට ඉස්සරහට එන්න කියලා කිව්වා. දැනට නම් අපි ඉන්න ඔය වීඩියෝ එකෙත් අපි පිටිපස්සේ තමයි දැනට ඉන්නේ. දකින්නකෝ අපිව ගත්තම ඇත්තටම ඉස්සරහට එක්කගෙන යනවා. එයාලා අපිව 4 pairs වගේ එක රෝ එකකට අපිව arrange කළා එයාලා. මේ ඉන්නේ ඉතින් අපි කට්ටිය තමයි පින්ක් එකක් ඇඳගෙන ඉන්න මම සහ ඔය වයිට් කලර් එක ඇඳගෙන ඉන්නේ මේ බ්ලොගර්. එයා තමයි මේකේ වීඩියෝස් ටික සේරම හදන්නේ. ඔය පේනවනේ ඉතින් අපිව ගත්තා ඉස්සරහම පොලිමට guys. දැන් ඉතින් ඉස්සරහම තමයි ඉන්න උනේ.
ලෙක්චර් නම් මොකුත් කීවේ නැහැ අපිට රෙකෝඩ් කරන එකට. යත් ඒකට ටිකක් සපෝටිව් වගේ තමයි හිටියේ. සමහරට අපේ ෆස්ට් ඩේස් නිසා වෙන්නත් ඇති. ඉස්සරහට නම් ඉතින් කොහොම වෙයිද කියන අපි අත්‍තරම දන්නේ නැහැ. நாங்கள் எங்கள்கிட்ட லெக்சர்ஸுக்கு வந்த இங்கிலீஷுக்கு அப்செட் ஒன்று இல்லை 2 பேர் இருந்த ஃபஸ்ட் இவர் தான் மெயின் லெக்சர். எங்கள்கிட்ட செட்டிலிருந்து பொடியன் எடுத்து சின்ன ஆற்றல் ஒன்று எடுத்தேன். அப்செட்டே இல்லை, ஸ்கூல் மாதிரி இல்லை, ஃபுல்லாகவே டிஃப்ரெண்ட். நல்லா ஃபன்னாக மிகிற ஃப்ரெண்ட்லி. அடுத்த நேரம் பாடமும் நல்லா விளங்குக. வந்து எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள். ඉතින් ඔයාලට පේනවානේ ස්කෝල වගේ නම් නෙමෙයි ඇත්තටම ඩිමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකකට කියලා ඉතින් ගන්නවා. ඕව තමයි මාවත් අරගත්තා ඉතින් පේරවඩ වැඩි. එහෙම ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම ඉතින්. හෙන ෆන් ඉතින් ඇත්තටම අපි හිතුවේ නෑ එහෙම කියන්නේ එච්චර ෆන් වෙයි අනම්මනම් කියලා. ටිකක් අර ඔයාලට නිකන් හිතේ කියපුවාම නිකන් මේ ටිකක් ළමා තැනී වගේ කියලා. නිකන් නෝන්ජල් වගේ කියලා ඇත්තටම අර ටිකක් එහෙම හිතුණාට එහෙම නැහැ. ඒක ඊට වඩා හොඳට තියෙනවා ඇත්තටම. අපි හිතන ලෙවල් එක නෙමෙයි ඒක. இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் மாதிரி இல்லை, ஃபுல் ஃபன்னாக தான் இருந்து அதே மாதிரி ஃபன்னாக முடிச்சுட்டு நாங்கள் இது முடிஞ்சோடனே போனால் கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸின்னு சொல்லி இன்னொரு ப்ரோக்ராமுக்கு அது வந்து எங்களை அந்த ஓரியன்டேஷன் இப்போ எங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் வீக் மட்டும்தான் ஃபிசிக்கலாக நடக்குது. மற்றதப்போ எங்களுக்கு ஆன்லைனில் தான் நடக்கும். அந்த ஆன்லைனுக்குரிய அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் அதுகள் வந்து க்ரியேட் பண்ணதுக்கு வந்து நாங்கள் அப்படியே போனோம் டிரெக்டாக ஐடி லேப்புக்கு. அந்த ஐடி லேப் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்துள்ள பில்டிங்கில் தான் இருந்தேன். அந்த ப்ரொஜெக்ட் எல்லாம் அதுக்கு நாங்கள் போகிறதா இது எங்கள்கிட்ட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கிட்டால போகிறேன். இதில் வந்து நீங்கள் வலது சைடில் இருக்கிற பில்டிங் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ், அதில் தான் நாங்கள் போய்த்து கொண்டிருக்கிறேன். ඉතින් ගයිස් අපි ඊළඟට ආවා කම්පියුටර් ලැබ්ස් වලට. කියන්නේ IT ලැබ්ස් වලට ආවා. මේක තියෙන ඉතින් අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් කම්පියුටර් සයන්ස් එකට එහා පැත්තේ අල්ලපු බිල්ඩින් එකේ. මෙතන ඉතින් අපේ කම්පියුටර් ලිටරසි එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ පාර්ට්ස් ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නේ. ඇත්තට මේක තිබ්බේ අපිට දැන් එක වීක් එකකින් අපිට විතර ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඊට පස්සේ අපිට ඔන්ලයින් තමයි ඔක්කොම කන්ඩක්ට් වෙන්නේ. සෝ ඒකට ඉතින් ඔන්ලයින් accounts තියෙන්න ඕන. ඒක platforms වෙනස්. ඉතින් ඒ දේවල් වලට තමයි අපිට උතෙන් ආවේ. අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ළමයිට ඉන්න හැම පොඩක් දෙකට කඩලා වගේ තමයි එතන තිබ්බේ. ඊළඟට අපි ආවේ ඉතින් දවල්ට කන්න. එන්න කොහේ යන්නද? දැන් දවල් වෙලා යන ළමයි. ඒක නිසා ඉතින් කන්න කියලා ආවේ. මේ දෙන අපේ මේන් කැන්ටින් එක යුනිවර්සිටි එකේ. කෑම නම් ඇත්තට මෙතන ගණන් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 20 30 40 වගේ දර පොඩි පොඩි ගණන් වලට ෂෝඩීට්ස් ඊට පස්සේ බත්තයක් 130කට වගේ ওই පොඩි පොඩි අඩු ගණන් වලට ගන්න පුළුවන්. මේක වටිනවා ඉතින්. අපි නම් ඉතින් කොත්තු 4ක් තමයි ගත්තේ. එකක් රුපියල් 100 ගාන වගේ තමයි වැටුනේ. අපි ගන්න ඉතින් අරගත්තා. මම ඊදා කිව්වා වගේ ඊයේ කේදී විතර තිබ්බ කමියුනිටි කැන්ටින් එකත් ඒකත් අපිට ඉතින් ෆ්‍රී කෑම ගන්න පුළුවන් ඒක වුණා. ඉතින් මේ ඉන්නේ ගයිස් අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ගර්ල්ස් ටික. ඉතින් අපි ආයෙ යනවා දැන් මේ උඩට. අර කලින් ලෙක්චර් හෝල් එකටම යන්න ඕනේ. අපේ හවස ආයෙ දිනන අපිට පොඩි ලෙක්චර්ස් ටිකක්. කියනවා ගන්න ඉතින් සෝෂල් ස්කිල්ස් ඊට පස්සේ කල්චර් එක ජෙන්ඩර් ඉක්වලිටිස් වගේ දේවල් තමයි ඒක උගන්වන්නේ. අපිට කොච්චර ලගීද කීරවනම් ගයිස් අපිට කොහෙන් ගියත් අද උදේ ඉඳන් හම්බුනේ ෆස්ට් රෝ එක. අනේ දෙයියනේ අපිට ඉතින් නා කරන්නද ෆස්ට් රෝම තමයි හැම වෙලේම. හැරිලාම බෙල්ල රෙදෙනවා ළමයි. ஐடி எங்கள்கிட்ட அந்த ஐடி லேப்ல இருந்து நாங்கள் சாப்பிட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து கெமிஸ்ட்ரி லார்ஜ் லெக்சர் ஹாலுக்கு எகெயின் அதுக்கு தான் வந்து எங்கள்கிட்ட இங்கிலீஷ் லெக்சர்ஸ் நடந்த அதில் எங்களுக்கு 2 ப்ரோக்ராம் நடந்தது. இது வந்து 2வது ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு මේ අපිට ඊළඟට කරපු ලෙක්චර් එක ඇත්තටම ඉතින් ඒකට නම් ටිකක් වෙලා ගියා ටිකක්. එයාට ඩීටේල් වයිස් කියලා දුන්නා අපි කොහොමද අසයින්මන්ට්ස් කරන්න ඕන කොහොමද අපි ඩීටේල්ස් ගන්න වගේ දේවල් තමයි අපිට ඇත්තටම කියලා දුන්නේ. ඊළඟට ගයිස් අපි එළියට ආවා. ඔය තියෙන්නේ ළමයි කෙමිස්ට්‍රි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ නිකන් අර මැද්ද තියෙන කොටස. එතන තියෙන ලස්සනට කෙමිස්ට්‍රි කියලා තනකොළ වලින් වගේ කපලා. ගයිස් ඔය ඉන්නේ ඉතින් අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ එක කොටසක්. ඉතින් අතන ඔක්කොමල්ලා නම් උතන නැහැ. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්න සාමාන්‍ය ළමයි
100ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි ටික දිනක් ඉතුරුනා හවස. කටිනියක් හොස්ටල් එකට යන්න කලින් කතා කර කර හිටියා. ෆිසිකල් එකේ ළමයි කෙනෙක් දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. ඔය ඉන්නේ නම් ඉතින් අපි කම්පියුටර් සයන්ස් කට්ටිය තමයි. අපි දැන් ඉතින් ටිකක් වෙලා කතා කර කර ඉඳලා එහෙම තරම කට්ටියම වගේ හිටියා ඉතින් කතා කර කර ඉඳලා කට්ටිය අඳුර ගන්න තියෙන chance එකනේ. අපි ඉතින් කට්ටිය හම්බෙලා තිබෙන්නේ නැහනේ. අඳුර ගන්නත් අපිට chance එකක් හම්බුණා. ඉතින් අපිට හවස ඔන්න හොස්ටල් එකට එන්න බස් එක අද එනවා. අදත් ඊයේ වගේම යුනිවර්සිටි එකට. ඊයේ නම් අපි ඉතින් ලොක්කෝ වගේ පයින් යන්න ගියානේ. ඇත්තටම අමාරුයි ඉතින්. කිලෝමීටර් 4ක් වගේ ලොකු දුරක් තියෙනවනේ ඇත්තටම යන්න. අද ඉතින් අනේ ඕනේ නැහැ කියලා අපි බස් එකට නැග්ගා ඉන්න පිටත් වෙන්න. අපි යුනිවර්සිටි එකේ ඉතින් සෑහෙන්න ෆොටෝස් නම් අරගන්න අපිට chance එක අදත් හම්බුණා. ඒවත් අපි බලමු ඇටච් කරන්නත් පුළුවන් අපිට chance එකක් ලැබෙයි ඉස්සරහට. ඉතින් අපි නැවතත් හොස්ටල් එකට පිටත් වෙනවා මේ. අපි day 2 මෙතනින් අවසానයි. ඉතින් අපිට හොස්ටල් එකට යන ටික තමයි තියෙන්නේ ළමයි. இன்றைக்கு மேலே லெக்சர்ஸும் முடிஞ்சிட்டு அப்படி நான் சும்மா பொடியம்மார் அப்படி எல்லாம் சும்மா செட் ஆகி பேசி கொண்டு இருந்துட்டு எல்லாரையும் பார்த்து தெரிஞ்சு கொண்டு இப்போ 2வது நாள் தானே வந்து எல்லோரும் ஒரே அடிக்கு பார்த்து பேசலாம் எல்லோரும் அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து இதுதான் எங்கள்கிட்ட ஹாஸ்டல் இருக்கிற கேன்டீன். இதில் எங்களுக்கு வந்து சாப்பாடுலாம் வாங்கிக்கொள்ளலாம், எனி டைம் வாங்கிடலும். அப்படி இன்றைக்கு 2வது நாள் முடிஞ்சு அப்படி நாங்கள் ஹாஸ்டலுக்கு போகிறது தான். ඔන්න ළමයි අපි හොස්ටල් එකට ආවා. ඇත්තටම ඉතින් අපිට හොස්ටල් එකේ හවස් වල ඉතින් අපිට උනම් ක්‍රිකට් එහෙම ගහන්න පුළුවන්. පිට්ටනිය තියෙන නිසා අපිට ඒක ඉඩ කඩ එහෙම තියෙනවා. ගොඩක් අය ක්‍රිකට් ගහනවා සාමාන්‍යයෙන්. ලකම ඉන්නේ ඉතින් මැනේජ්මන්ට් කට්ටියනේ. ඒ නිසා ඔය තියෙන ළමයි ඉතින් අපිට අපේ දුර පළාතකින් ආපු යාළුවෙක් අපිට ගෙනල්ලා දුන්නා මුරුක්කු වගේ. එයාලගේ මුරුක්කු ටිකක් ඉතින් අපි ඉතින් හොස්ටල් එකේ කට්ටියම එකතු වෙලා කෑවා. එහෙනම් ළමයි අදට අපි සමුගන්නවා. අපේ දවසේ මෙතනින් අවසానයි. Goodbye guys. හෙට අපි හමු වෙමු එහෙනම්.